ntabwo biba byoroshye cyane ubwo twerekeze n'ubundi muri Kivu ariko mu bice bigenzurwa na M23. yego ni inkuru isohotse mu kanya gashize. ni inkuru iri gukora bya bindi ngo byitwa kugoyinga vayiro. iri gutrendinga cyane cyane yuko ngo AFC M23 yego yamaze kuva mu bice byinshi yagenzuraga ikiyemeza gusubira inyuma. yego ni inkuru ivuga ko M23 yavuye mu duce dutanu yagenzuraga muri Kivu y'Amajyepfo isubira inyuma. Abarwanyi b'umutwe wa M23 mu mpera z'iki cyumweru bakuye ibirindiro byabo mu duce twa Sange, Bwegera, Ruberizi, Ruvungi, Kabunambo n'inkengero zaho. Bakerekeza mu mujyi wa Kamanyola mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umunyamakuru wigenga ukorera muri Kivu y'Epfo hamwe n'umwe mu bakuriye societe civile muri teritwari ya Walungu babwiye BBC ko M23 n'abategetsi bayo batangiye kuva muri utwo duce kuwa gatandatu niho batangiye kuva muri utwo duce. BBC yabajije M23 ibivugwa ariko ntabwo irasubiza kandi nta makuru iratangaza ku kuva muri utwo duce. Utwo duce rero turi mu kibaya cya Rusizi Ruzizi. M23 kuva kwa gatandatu kugeza ubu niba koko iba ari byo cyane ko yitaragira iki bitangazaho. Ntabwo M23 yabitangiye kugira nk'ikikango ko ishobora gutsindwa. Njyewe siko mbibona ahubwo mbona M23 yego gukora ibi ngibi buriya ngo mu Kinyarwanda nibo babivuga neza abanyarwanda. Iyo ushaka gusimbuka neza haryo bigenze ute? Usubira inyuma. Ntago nekereza ko M23 imbaraga bakoresheje bafata ibice bitandukanye mu minsi ishize yego zaba zishize. Cyo kintu tubanze tucyumvikaneho neza. Tubyita mbushise. Ntago imbaraga zaba zigiye aka kanya. Ahubwo nge mbona ari uburyo bwa politike bwo kuvuga bati dore leta ya Kinshasa imaze iminsi iri gutera ibitero mu baturage. Yego bari kurasa mu baturage kandi twemeranyijwe agahenge. Yego ese aka kanya natwe ridukomeza kwitwara nkabo aho natwe ntituri buze gusigara dufatwa nkaho natwe turi kwica amasezerano kandi turengana. Ibyo birashoboka. nkabona ko gusubira inyuma ari ni nka trick yo gutuma aba barwanyi ba AFC M23 yego bajya kwitegura neza. Bajya gufata umwanya wo kwitegura neza ahubwo kwataka biremereye. Ko niba tugibuka mu minsi ishize nibwo numva ari kuwa gatanu bagibuka neza. Yego aribwo twabwiye abantu yuko leta ya Kongo yashatse kubarasaho. Yego sibyo? Yego none leta ya Kongo niba yari yashatse kubarasaho
bikagorana bitewe n'uko byabaye nk'aho barusimbutse batatagitinze neza. Aho niba wowe urumva bahita barekura bagahita basubira mu birindiro bakajya kwihisha kandi bari kubarasaho. Bo biragoye. Ntabwo umuntu ntago cyo kintu abantu bagitekerezeho. Ntabwo umuntu ahita desida ngo kuko nibyo bagiye. Ko buriya nyine ni n'abahanga mu bijyanye n'intambara cyane. Bashobora kugutirisha gutya bakagutamo kugira ngo bakufate neza ugwe mu mutego wabo. Gusa nyine igihe ari cyo deje akanya yo nta n'ikintu ntirabivugaho cyane. Ikintu ntirabivugaho ahubwo ubwo ni ugutegereza se kuko nibyo yasubiye inyuma. Ubwo ni nako nyine n'ubundi leta Kinshasa na Washington bagiye basaba M23 gusubira inyuma ikagera ikamanyola. Aho uwo mutwe wafashe kuva mu kwezi kwa Gashyantare umwaka ushize mbere y'amasezerano na Washington yasinywe muri Nyakanga uwo mwaka. Navuga ngo M23 ngiye byinshi naza kubivugaho ari uko yamaze gutangaza ngo yego twahavuye. Yego ubwo nanyuzaga amaso nyine kuri Twitter zitandukanye z'abayobozi ba M23 ndetse ni na Twitter iri nyirizina ya M23 ndebe ko ari cyo batangaje. Yego kwiza aka kanya nta kintu na kimwe baravuga. Ntacyo. Ubwo rero kandi noneho aho utamvamo ko hari n'ikintu bari gutegura cyane. Niba banze kuvuga ngo yego twasubiye inyuma, bavuze ngo twasubiye inyuma, bo bishobora gutuma hazamo cyo nakwita nyine nk'isura yo gutsindwa cyangwa se kuyamanika. Byabyo byose itangazo baribonye. Yego aya makuru nabo bari kuyabona. Aya makuru bari kuyabona. Ahubwo kuki ntacyo bashaka kuyavugaho? Bashaka kuba baretse izi ngabo za Kongo ngo zishore zigende zigwe mu gatego. Ibyo birashoboka. Ko nanone ntiyana biruringa uti ku mugani w'abazungu. Umuntu ntiyabi reka gutyo gusa ngo tuvuge ngo twemeze ngo M23 ntabwo yatsindwa. Yego yanatsindwa cyane. Ushobora kubona wenda nayo cyangwa se kabagize n'ipfunwe ryo ifite akomeye cyane cyangwa kabagize n'ipfunwe ryo kuvuga ngo yagize na shortage y'ibikoresho. Nidutangaza ngo twebwe twayamanitse ni igisebo cyane. Ubwo rero turaza kumenya iyo biri buherere Govi. Ni ibintu bikomeye cyane. Gusa icyo twe tuba tuvuga nyine ko ubundi umutekano bukwiye kuba uhoraho. Yego abantu bakawufata nk'igikoresho cy'amahoro. cyane cyane kabisa. Kuko aka kanya ntekereza ko yaba ingabo za M23 yego yaba ingabo za leta ya Kongo nta numwe wishimiye kuba ari mu ntambara. Habe ahubwo kandi bose babifuza kwirangira, ahubwo bifuza kwirangira uti yego ngo umwe agaragaye ko ari ukomeye hejuru, kandi ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo mwaganira mu gihanganye. Babifuza ko intambara irangira buri wese ibyo asaba akabibona, cyangwa se nacyo gituma ahanini intambara itarangira. Twe dushaka ibi kandi mutabikora ntabwo duhagarara. Dushaka muduha amahoro, muduha ibi n'ibi. N'abana nabo rero ntabwo bishoboka ibintu muri gusaba. Twe ntabyo twaba. Bahora bapfa ibyo ngibyo. Ubwo rero ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka rwose ko intambara irangira mu kimeze gutyo. Bakicaye bakagira ibyo bumvikana. Ubwo ni gutyo bimeze. Abantu nibyo bambo tuba tubabwira ngo mukande kuri subscribe. Yego. Kugira ngo mujye muhora mubona amakuru atandukanye aba agenda agezweho nyine mu bijyanye n'izi ntambara ndetse n'ibindi byose bitandukanye.
biba bigenda bivugwa bigezweho. Iyo ni M23 bivugwa ko ngo yarekuye bimwe mu bice yagenzuraga cyane. gusa simbyizeye, nanjye ntago nabyemera, biracyaguye, ntago mbyizeye uko byasikoze. Turaza kumenya ukuri, turaza kumenya ukuri rwose kubyihisha inyuma. ubwo ni gutyo gahunda zimeze. Ahubwo twasohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yego, tukerekeza mu bice bitandukanye bindi by'isi birimo no muri Uganda haruguru yabo, yego, aho Perezida Salva Kiir yamaze kugera muri Uganda, aho yitabiriye